Ja sam taj glavni krivac što sam napravio kavac na familiji, samo na način što sam napravio uspjevanje. Meni je drago da mi našli i tako i dalje, da kažem, malo se nije problem nikakav, recimo učiti. Malo da vidim kako je to baš, pa da to primenimo na našoj teritoriji. Radili za naše sugrađane koji imaju posebne potrebe. I ove konferencije su pokazati koje se ljudi, zašto su rođeni novi verovani. Znači da su oni bili i svi. Ne znam kako, ali oni su radili na mene tako da su morali. Morat ću ti tamo. Koji do sada su se lečili kod nas, oni su do sada imali one usluge, dobijali stomatološke usluge koje su predviđene paketom usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite. A šta će dobiti ovom ordinacijom njima namijenjeno, to je da će dobiti brže uslugu, kvalitetniju uslugu i efikasniju uslugu. Ko ima prava na lečenje? Svi oni koji imaju prioritetne potrebe za pruženje usluga, teško pokretni, naravno kažem sve u sklopu zakona koji obavezuje na koje su vrste usluga koje se pružaju na primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To su prioritetna lica. To su lica sa prioritetom. Da li će na ovo lečenje imati lica koje su iz drugih opština Beograda ili samo sa Novog Beograda? Mi ćemo sad naravno otvoriti vrata za sve lica iz te kategorije, za sve naše građane iz te kategorije. Dobro nam je ovo. Ja ne znam, ovo bi da neko pokaže. Samo ne popravi zube, molim. Ja ne volim ti tvoje, a kako su tuđe popravljene? Ne volim. $4 levo. Ti mi se ne krljudi, ti samo vadiš i operišiš tu. Hoće neko od kolega da mu se... Ja ne kažem što je. Zabežim mi skada, mnogo sam došao. Znači, dajte mi samo malo, da htjela bih ispred kolektiva Doma zdravlja Novi Beograd, ispred naših pacijenata koji sugrađana koji imaju prioritetne zahtjeve u pružanju stomatološke zdravstvene zaštite, da se zahvalim Savo osiguranju koji su omogućili otvaranje jedne ove ordinacije. Kao što vidite, naš Dom zdravlja ima prostora, ima kadra, ali nismo imali financijske mogućnosti da kupimo jedno
ovakvu stolicu. I sada u buduće isti naši pacijenti preko svojih izabranih lekara, stomatologa, također će dobiti ono što je zdravstvenu zaštitu koja je predviđena u paketu usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite, ali ono što dobijamo to je da će sve to biti efikasnije, brže i kvalitetno. Još jednom hvala za osiguranje, što je još i plav stolica. Hvala vam, bit će i plav. Svako ponekad. Samo ženite vidim zube. Direktore, sa osiguranje kažu kada vas oni osiguraju, možete slobodno i da umrete osigurani, ništa vam ne fali. Evo, malo šale, ali nećete zameriti. Jedna lepa ideja, jedan praktičan razlog da se i okupimo, ali da nastavimo jednu zajedničku saradnju koju RTS već dugo ima sa uspešnima, a sa osiguranje je jedan od najuspešnijih i veliki lider na Balkanu kada je u pitanju osiguranja i građanja i objekata i svega onoga što se zove Miran San. Samo osiguranje je krenulo s ovom akcijom ne zbog svoje lične promocije. Nama je dovoljna promocija na terenu, što imamo izuzetno dobar, kvalitetan portfelj, što je među najboljima i najkvalitetnijim osiguravajućim društvima isplaćujemo brzo i efikasno štete kada se dese. Nama je ideja bila da pokušamo da produbimo, da ne kažem angažujemo ideju starog, kvalitetnog srpskog domaćina, koji je svojevremeno svoj novac uspeo i mogao da ulaže u određene dobrotvorne akcije, u klasično dobročinstvo, i nama je namera da pokušamo da ubedimo naše kolege, druge osiguravajuće društva, da prate naš trend i da prate ideje koje mi pokušavamo da sprovedemo na teritoriji Srbije. Moram da priznam i ono vaše otvaranje zgrade, objekta i onoliko ljudi poznatih iz sveta show biznisa, politike, umetnosti, svega onoga što se zove high life u Srbiji je dokazalo da ste vi zapravo, kao što rekao, lider na Balkanu, a da uspešni ljudi, uspešni poslodavci, uspešni sistemi mogu da odlično napravi, da se humanizam na pravom delu pokaže. Upravo tako. Meni je drago što smo ovu akciju sproveli na opštini Novi Beograd. Meni je drago da je opština Novi Beograd dobila vrlo dobru, mladu, efikasnu, rukovodeću strukturu. Ubeđen sam da će oni uspeti da neguju sve ovo što smo mi uložili u Dom zdravlja na opštini Novi Beograd, a u isto vreme pokušavamo da taj trend buduće proevropske Srbije proširimo na celu teritoriju Srbije. Direktore, sa osiguranje kažu kada vas oni osiguraju, možete slobodno i da umrete osigurani, ništa vam ne fali. Evo, malo šale, ali nećete zameriti. Jedna lepa ideja, jedan praktičan razlog da se i okupimo, ali da nastavimo jednu zajedničku saradnju koju RTS već dugo ima sa uspešnima, a sa osiguranje je jedan od najuspešnijih i veliki lider na Balkanu kada je u pitanju osiguranja i građanja i objekata i svega onoga što se zove Miran San. Samo osiguranje je krenulo s ovom akcijom ne zbog svoje lične promocije. Nama je dovoljna promocija na terenu, što imamo izuzetno dobar, kvalitetan portfelj, što je među najboljima i najkvalitetnijim osiguravajućim društvima isplaćujemo brzo i efikasno štete kada se dese. Nama je ideja bila da pokušamo da produbimo, da ne kažem angažujemo ideju starog, kvalitetnog srpskog domaćina, koji je svojevremeno svoj novac uspeo i mogao da ulaže u određene dobrotvorne akcije, u klasično dobročinstvo, i nama je namera da pokušamo da ubedimo naše kolege, druge osiguravajuće društva, da prate naš trend i da prate ideje koje mi pokušavamo da sprovedemo na teritoriji Srbije. Moram da priznam i ono vaše otvaranje zgrade, objekta i onoliko ljudi poznatih iz sveta show biznisa, politike, umetnosti i svega onoga što se zove high life u Srbiji je dokazalo da ste vi zapravo, kao što rekao, lider na Balkanu, a da uspešni ljudi, uspešni poslodavci, uspešni sistemi mogu da odlično napravi, da se humanizam na pravom delu pokaže. Upravo tako. Meni je drago što smo ovu akciju sproveli na opštini Novi Beograd. Meni je drago da je opština Novi Beograd dobila vrlo dobru, mladu, efikasnu, rukovodeću strukturu. Ubeđen sam da će oni uspeti da neguju sve ovo što smo mi uložili u Dom zdravlja na opštini Novi Beograd, a u isto vreme pokušavamo da taj trend buduće proevropske Srbije proširimo na celu teritoriju Srbije. Ja sam dr. Siniša Anđelić, načelnik stomatološke službe Doma zdravlja Novi Beograd. Nalazimo se u ordinaciji
koja je otvorena za osobe sa posebnim potrebama po prioritetnom primanju. Prva ordinacija na primarnom nivou zaštite koja će se baviti problematikom, znači, ovih kategorija stanovništva. Ideja ordinacije, odnosno cilj ovog projekta je da se praktično pacijenti sa problemima fokusiraju u jednu ordinaciju, biće zakazivani u to nekom centralnom kurativom pacijenata sa posebnim potrebama. Danas je bilo otvaranje te ordinacije, krećemo u projekat znači, sanacije tih pacijenata, odnosno pacijente iz naših uobičajenih ordinacija po celoj širini doma zdravlja ćemo prebaciti u ovu jednu ordinaciju da im obezbedimo znači, komforniji način sanacije. To su pacijenti koji nama svakodnevno dolaze, to su osobe koje se nama svakodnevno obraćaju za pomoć i kojima mi ukazujemo tu pomoć u našem znači, domu zdravlja. Ovo će sada biti jedna nešto drugačija priča koju ćemo, ja se nadam, zaokružiti na kraju i sa primanjem jedne administrativne osobe takođe sa posebnim potrebama koja će voditi računa o zakazivanju pacijenata i drugim administrativnim poslovima vezanim znači, za ovu ordinaciju. To je neki sledeći cilj, da kažem, ove priče. Fakultet stomatološki je institucija koja se bavi problematikom hendikepiranih osoba, odnosno osoba koje nisu baš za komunikaciju neposrednu najbolje i te osobe se najčešće uvode u opštu anesteziju i tada im se znači sanira ono što je problem u ustima. Ove osobe, odnosno nivo na kojem ćemo se mi bazirati, kažem, to su osobe koje nama svakodnevno dolaze da se obrate za pomoć, a koje će biti znači, ovde u ovoj ordinaciji primane. Pokrovitelj svega ovoga i znači, donator ove stomatološke stolice je Sava osiguranje. Nadamo se da smo započeli jednu akciju koja će biti nastavljena i u drugim opštinama, da se osobama upravo kojima je ova pomoć potrebna na adekvatan način pomogne u sanaciji znači, njihovog zdravlja.